Nataka nikwambie namna ya kujenga ufalme wa Mungu. Lazima uhakikishe uyatoe maisha yako na uyafanye maisha yako, uhai wako kuwa sehemu ya kutimiza kusudi la Mungu hapa duniani. Narudia, lazima ufanye maisha yako, uhai wako, uzima wako, pumzi yako. Lengo la Mungu kukupa pumzi. Baada ya kuwa Mungu amemuumba mwanadamu akampulizia pumzi ya uhai pu. Zaburi 150 mstari wa 6 anasema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Haleluya. Ile pumzi ina kazi ya kumsifu Mungu kwa njia ya kumwabudu, kwa njia ya kumtumikia, kwa njia mbalimbali. Pumzi yako, kule kupumua kwako, unapopewa kupumua siku fulani, Jumapili au Jumatatu, hakikisha kwamba unajenga safina yako. Narudia, sema amina. Unatengeneza safina yako, unatengeneza safina yako. Biblia inafafanua katika Mathayo, inafafanua katika Luka kwamba lazima utengeneze mahali roho yako itakapokaa. Nani wa kupatengeneza kama sio mimi na wewe? Mahali ambapo utakaa milele na milele. Achana na mahali hapa ambapo unakaa miaka 70, miaka 60, miaka 80, miaka au 100. Achana sasa. Kuna mahali ambapo kila mmoja anakwenda atakaa miaka milele na milele na milele. Kwa lazima uhakikishe unapatengeneza.